Hakijing lakai FIFA World Cup opening ceremony ke Baar pedang ke Canada persai ke Bosnia. Ke Canada ke ke tim na Dioba North America ke Bosnia ke tim na Dioba Europe. Ya kan kijing lakai pro arling ini tim lakai la mara cigul jogul jong ke Bosnia le pentip. Hakam ke Baar buai leng ba Lukic kan ba jogul jong ke Canada. Le pentip leng ba Lorin hamnik ba nyoprak le dan penikai kijing lakai. Tukul tinggi lakai kila kai damar cigul. Sebagai bagai tinggi lakai opening ceremony ke balai pedang ke USA persia ke Paraguay hari tinggi lakai ke USA ke ke tim na Dioba North America kan baka Paraguay ke ke tim na Dioba South America hari tinggi lakai ke USA ke liu berpikir jaran kong tang hakamani ke banyo leng baka on goal jong Bobadilla kan ba uni ke balai pubi ke USA ke liop yang bantip saja gol yang bau balagun kan baham ni ke Southampton plus ke liop yang bantip saja gol kan baham ni ke kendai peu plus pra ke liop bantip yang bau Riana kan bayu gol yang ke Paraguay liop bantip yang bau Malaysia hak uni ke ban nyok hulai ada bukur ke tinggi leka ke USA ke liop senang Korea ke nam job di megak ban pelim su ia ke Paraguay harus saw leka way gol dapat sing tenaga sekali ke berkini channel coba like share sepuluh jompi lada fiti ke barang temai berkait dengan YouTube subscribe button pin yo iki update bermalakasni kublish guna